Setangkat tu kat ni sengi syua bagi nong syong snong ke Shillong Parliamentary Constituency kin jit ya ne ke nong mikmat. Syaki yang dorbar thau ain Lok Sabha na ke ni ke constituency ke ban long ha ke khat khandai tari uyayong arja arpusau ke Congress ha ke jingya yala ban pan jingkersha na ke ban tau kurtong jongkau ba Vincent H. Pala ke penong ke jingalang ha sning ha ke khat ndri tari uyayong arja arpusau. Hakani ke jingalang laya don bentar nadu MLA ke sning constituency u Dr. Celestine Lingdo, MLA bat MDC ke Mauhati constituency u ba Charles Morngar, MDC ke Maukar Pentorum Kra constituency u ba Pensengan NCM nalor kiwe pat. U Dr. Celestine Lingdo haba ajing kran ulah ther ting e ke Sarkar National Democratic Alliance NDA ke balam khamat da ke Bharatiya Janata Party Syapdeng India da ke baong bau Narendra Modi House nam arjar khat sa ulah kular ban wan rap yang e ke pisah thok da ke pendu no e ke lot tingka ke ba Syihajar bat sanspa tingka. Hendrai ha ke jubab jong ke Reserve Bank jongkeri India ya ke Supreme Court halor ke jingkeli ke baong kat no ke pisah ke lawan pai kat kum ke record laong ba khandai pu khandai 0.r% kata ke pisah ke lawan pai bat ke bajak ru kam de ke pisah thok hendrai ke de jong ki nong kendong ki bam bana ban hap ban pen kala ya ke pisah. Nolor kata ula ongru bau mudi ula kular ban penpoi khat san lak tingkar na kani ke pisah thok syaki bank account jagi long yeng ki baduk bat ongru ba hadu menta kata ke pisah ke klampat poi satya. House dem arajar khatsau Prime Minister Modi wong ke black money ke badan syari paling ha Swiss bank ngan samanra alut sebok dari India penduk ke pisah Syihajar pasan sepak ke barim kenang baga black money ke wan pai haka jubak jom ke Reserve Bank jom ke India ya ke Supreme Court ya ke jingkeli ke baong kat no kepisah kelawan pai kat kum karikop jompi 99.2% kepisah kelawan pai kebajak ru kamde ke black money kebajak kadai kinong gendong kibam tip bapi banhak ban penkelai kepisah don kepisah kebala suduk hai kata ke black money kat sanulak ha akaun jompi lapoi dem Amdan isu baya keren nanta. Achadin kaha hai? Achadin mila? Achadin mila ki nahi? Nahi mila. Koi bhi nahi mila. Ka parti Congress ka om tune. Ya ka ek baga Congress ka ladat le nam kwa ban repeat. Henry ha ka election manifesto jong ka parti Congress. Ngiru ngibu ki jingkulan. Toh kepala sispak sini ke Kongres kepala le minta ke parti Kongres ke ong lada ngiwan pai haga bor hadelhi ngin sawan ra kawe ka an ke batumai bakata ka an ni ong ke minimum wage law ke baiklah lada ke duna kat baduna kamde banduna ya ke saus pak tinggal bak ya kata NPT kena ada kain. Mana balik belah? Om dei badu busuk. Mana balik belah? Om dei di pada jongi senong kitau. Lara ke Kongres kawan pai. Lara pilih belah sispak sengi. Kabaduna tam video kalon saus pak sismi. Haga sita yo nriu sengi nriu into sound hajar saus pak. Saus tayo lalang kanto. Cipu hajar duna saus pak tinggal. Kemamuk saus hajar rius pak tinggal hakasi benar. Kata ini kepada Kongres ketulan. Hajrom jom ke berni kuai ke baki lak kelit don ukuai ubaladat kelit alian. Wak mentar pada pilih don. Balik. Lada kau tangka snack. Empat yoi hada adut dolayu. Dei na tagadao bati nonggi kiong pia aliang na donut pet tim sahun jeruk ngakwa ban pia amdai ban step ngakwa ban pia kendia ya ubadai ban pia dei ban pia kiwang ki palkiri ulum ya kabadai ban jar kerteng dan jar kerteng wang ka VPP ka om oh kupai ba
Nagabata ka riba ka chay pamriyo. Ay lakse yang isisin. Ya kata ka bangsap. Kabalapan ko ay kasisar kadar po kari jongi. Anang iwan mangi hakabor. Ngin sa penduk ya kabangsa. Kabonday. Kabanko baro ngin sa penduk. Pagba baro ngide ban syaya kane. Ngiya kran ya ka election MP. Amday ka election MLA. Amday ka election MBC. Mentang ya kran ya ka election MP. Sanspa Saubo Sawangut Hapo Lok Sabha ki MP na barok kaway kari India. Marsteng kadai arspa nyopo argut. Bantau sarkar hadal hi. Don kam arspa nyopo laingut. Mentara ade ka korban klik yau kuai. Kata ka VPP, kata ka UDP, hagari India barok kawai. Kat nomor kidon ki kandidat naga parti jongki. Kajubak kelong VPP hari India barok kawai tangu wayu kandidat. Pilih ki parlok sa Garo Hills kin saong. Garo Hills meto dungja VPP. UDP ro tangu wayu kandidat hagari India barok kawai. NPP don tang argut ki kandidat jongka hadu mentah hari India barok kawai. Henry day maki baong. Lada ki paiba ki penjok ngin sa thau ka sarkar ngin sa ai ka sarkar ka jing sinsyar ka bakhoy tang uwe ulama ban thau sarkar nada daw na on paiba ya ka jing kren jong ki leader jong ka VPP UDP NPP sai daga tari pula ariang na donut kan sa syaiknar lara biaya ka jingjob ya kiro kinom lak bantau sarkar आपको मौका मिलेगा और वो मौका 19 तारीख को आएगा। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देने चाहेंगे तो 19 तारीख में किताब के नक्शे पे बटन दबा देना और वो वोट बीजेपी के लिए होगा। अगर तीन खासी गमut kalat kan sawan yepi bakata kalat kan sawan haga khat kendai tarik lala pikwa ban ai ka vote ka jong pi ya prime minister Modi jon ya ka shak haga dur jong ka bakata ka vote kan salik sa ka BJP de hangle bakat tin khasi ga ong don kisuri ke batuk speak lambro ka BJP nga ong ga de suri balik ba pensingan ilalat keren ba Charles ilalat keren kamha nagabanta jongi kiritpat kamha nagabanta jongi ki Kristan Henry ka NPP gaong ay kabut ka jong pia ka dur jong ka kot don ka kot hangnya silang mat lau tan wayu budang jong ka sokti mi ulotos mi ka BJP kade baro kade ka jingtok bakal jingi alam badlah yo paiba nang maong ya bigi baro ginong sumsnong kakendai tarik ladapi ai ka vote haka dur jong ka symbol jong ka ki kata ka vote kan nehi bak ka ki kata ka vote kan nehi bak ka kongres kan sa ai ka jingi dai ni menin ngai ka jingi alap election jong ka NPP kila sei ka kot Islam kabapan bau tahu nong yalam uban wanra esensial hok mereka kenal Dr. Bompek sa social media se hana ka district council kalatit ya kawai ka jaka hakador live house unlock hakapor bau tahu lang siyam mereka kenal Dr. Bompek ngakren siya pek ha social media pek hakajingkren joka parti MPP haba ka district council ka late ban shim
Ya kata kajaka kepala dep ya tho ya tar utrai jaka uong ngampat yo ya kata balai posan lah. Tegajak sana tak pisah. Ngate leranga perkhatan sana kajak ngating yo uyong biang usnyo. Tengah ino api upaya perkhat ba lara ki beliau ki laptop palat ya kabadai bantok don kabau salender ya hagane siteng sgi nga apil ya bi baro pila bandai Kongres, pila bandai NPP, pila bandai VPP, pila bandai UDP don yin ya perkhat bakat kendai tarik nginjit ya ulidar ubalai sadari kletno eka jingsko fair kletno eka jingsko party ailat eka Kongres nomor balai dei tangga Kongres kebalaban on BJP warnam le kulmar House nem ar hajar khapra ka BJP ka pemi ya kawai ka sur bakan hoy ka slogan bagi on tin pareng 370 per kabamuk ngidekan cross lais panyo po kadon kamining sadin no mata anda gila job Jammu and Kashmir kadon ke artikel 370 gila penduk ya betul ke artikel bakum melakukan iba pensiunan mene ke Jammu Kashmir kepada ke Jalapura mentah kamde isu ke Jalapura mi artli ki union territory kumbai lao union gamut ke sarkar pedeng territory gamut ke jaka gamut ke dei ke jaka jongkar sarkar pedeng amdei jong ke jala ngi hange ngidam ke 6 schedule hakawai ke sni umodi upos new ha don yasya don uyurinium tamba ke 6 schedule kamsha bagi yeti yota uranium kalam transfer act jong ke jala meghalaya ka khanglat ya ka sarkar jonga malai hantai ladaya ka Kashmir ngala balle sa i meghalaya datang sidana khatam karna sa perkutna ka 6 schedule wengna ya ka meghalaya ka transfer act ti ya uranium hakata kapor tin pen kasur ka jong phiru kanom tre kam shu hapo ladak udan uwei unong yalam yaki paipa udai tribal ukar tengmu sonam wangchu kabi jepi hauste marajar khatndai ga ong ngin sai yapi ka 6 schedule sans nem lakot kremyo usonam wangchu usha dengan arpo weis ni lajanya uweiru minister naka kabinet jomodi ondan balik kerja kajingkli galam balai ki wenya ka artikel 370 kadon ka research ke balale kaba ong bahag itu bilum ki wa jong kali latak don lithium umar pokdo une battery wala rapo mobile jongi don lithium battery ni om uno wala ban ki lalele mining sadi yang tahu uranium pun salah ngobrol sepak ki parlok jogo mori ki kuat balai ban main ya lithium hapo ladak kata kadai gadau balai ya ke artikel 370 lawen mengawal mapi togi long ki bastat baniada kadang gabor hage sempriakti ke jongi baniada kadang gabor hage jingya teli ke jongi khat kendai tarik mi dan step sonya ka shop hage dur jong kakti kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai kira shon jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu
Utu ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi jubam man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman Henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. yo i ya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo % kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armet dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya